Good morning, ma'am. Economic third class oidane masise. Mamangda money ki khara tawgre. Yam kuirame mamangda ko. Ado husik aina tawjadoise UPI. UPI sini ko. Nomagi khasik tawrake yam natras UPI. UPI is kaino Unified Payment System habini ko. Unified Payment System haise karino habdo yengse ko. Magi makhada koina pawe aba kari leke habdo yengse ko. UPI haise ate kamnate Unified Payment System. Concept sa kaino har kanda koigi ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯆꯦꯒꯤ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣ ꯀꯦꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ATM ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ATMꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ digital wallet se khangba mi yauragadi khangbirangani khangdaba mi yauragadi sai haisarake ko digital wallet haise ate kemnate koigi sida paytm ka lerise sida paytm ka lerise paytm mobiquick ka lerise moi sida koigi kadamai haise paytm haire kala se ko paytm gi magi inter kano sida koigi paytm bank ana leidone adada wallet ana leini wallet hariba paisa se kamai toge harakanda bank ta leba paisa nateba paytm gi sumai gi bank leisai ko paytm bank leisai adu bank ta leba paisa nateba wallet haraga magi amount se aina 1000 leiba ko ai gi bank ta kariya ai SBI bank sida ai se lupa lising manga leire khalase ko sigi lupa lising manga se aina wallet ta thousand be ai paytm wallet sida sigi paytm wallet se thousand be di paytm wallet sida aina lising ama thousand be ai ko lising ama thousand ani but masigi lising ama se lising ama oidreba khambra paytm gi manung de paytm gi wallet sida thousand gi matamda digital wallet sida hek thousand gi matamda ma se lising ama oidreba ko sumaina halakpa yaroiba si halakpa se sunya yaroiba khambra SBI da mo halakpa se yaroiba wallet ta changi taragadi meaning di kaino harakanda wallet as a wallet ki paisa oigi taragadi ko paytm id paytm gi wallet sidagi akoi pochai leiba khotpa adu loinamak sina bi ai ko 1000 se 1000 gi magi value sidi mang bana teba but tawadabu magi limitation khala leiba ma se kano di 1000 se ko 1000 se akoina paytm gi wallet ta leiba 1000 se atopa id paytm gi outside ta sina bi yaroiba except paytm app sin natana paytm app tagi natana ko aduduna masi disadvantage magi disadvantage hai tare ko leiba ko magi apps gi limitation su mayam ama lei so koina digital wallet harak taragadi sumaina ade paytm gi bank kumba adegi mobiquick ka ina ko lei ko sisi thengabi ba yaragadi dum khangani ko adugumbada ade paisa se hapsalaga thamba adudagi bank ta mu transfer tarako mu yadre once hap taragadi Amazon Pay daga story dane ko once Amazon Pay da hap taragadi Amazon dagi pot leiba khatane sina bi yadrese atopa mafamda natraga bank da mu halakpa yaroi ko batawadabu karila ai harakanda sigi pot se laikraba matung sida koina UPI se lai UPI hai se kaino haragadi Unified Payment System Unified Payment System se IMPS se sigi mamangi video do yimbiragadi dum khangani IMPS ki makhada ko IMPS hai se kana nang lingbano RBI na lingba IMPS ki makhada sagalakpa technology am khangne ko haiba technology sina kaidoge harakanda digital wallet sidi yamna nuai digital wallet tawna tawba ko digital payment yaba ko adugumba technology pa tawda bu kadoga kana UPI sina kadoga harakanda bank ko bank lere UPI lere ko aduga payment tawdeni dana ko UPI lere bank lere sisina aine ba aina nongonda lupa paisa thadarakpa matamse ko aina nongonda sina nangne ko aina nongonda paisa tharakpa matamda kadoga harakanda payment tawba matamda UPI sisina taragadi direct bank to bank transfer neba not id wallet amada changdaba kaina leitreba ko direct bank to bank transfer neba duga aina UPI da uriba amount to haitare UPI da kona amount to urido aigi bank da leba amount to neba UPI is just interference neba
ngasagi wallet ko man nateba wallet ko maduga different oi ko wallet ko madudi bank ta mo halaktreba once UPI kanoda UPI da sangi base bank ta mo halakpa yaiba habedi UPI da uliba poto bank ki paisa ne ba halakpa halakta bagi wa khatang suna suna to na ko aduna UPI ga kanoga wallet ka khena base khangani ko digital wallet ka khena base UPI hai taragadi akoina bank amadagi bank amada transfer tawbuduni ko bank amadagi bank amada transfer tawbuduni aduga UPI haisidi just mali technology ni akogi bank tagi ben adu su payment is free ni ko free oibigi maram si ai haisarake ko free ori se kai gino why akogi UPI transaction tawba matamda UPI se akoi paisa lawdri se kai gino kariguma condition kara da paisa lawa thengnajaba UPI payment tawba matamda sum khabar daga adi or Instagram daga thengnabada UPI payment se free oiroroi paisa lawra ani kaina tax lawra ani kaina ka haibaga thengnabla adugumdo hujik kadamai kama hujik se UPI se free oiri ko this is id free oiri se kari marang why free oiri se kari marang adu so explain to sarakeba free UPI is a free oiri ko hujik se MDR na malaiba MDR hai se kaino haragadi merchant discount rate abako merchant discount rate and amale merchant discount rate ai se kaino harakanda kogi bank to bank transfer tawba kudamaina harakanda aigi bank dagi nangi bank ta online da oigera offline da oigera transfer tawba matamda any bank ke branch salaga transfer tawba matamda changiba paisa do fee do adu MDR ko weba MDR je UPI ki oina di MDR se zero ne atopa ATM dagi tawba ATM dagi bank amada ATM seasonal transfer tawba swipe tawba natre haraga atopa id bank amada chale nangi SBI bank amada chale mamada mapalamda leba mamada natraga babada natraga kanoda mapalamda leba masa masudaga bank tagi paisa thaba leidana ko id thaina di yam admain tharamidana bank chalaga mapalamda paisa thage adu paisa changi paisa tingi admaina thabdo aduda tingiba paisa do merchant discount rate haisine ko MDR haise ko ado akoina MDR se makhal adi akogi transfer adi merchant discount rate se transfer makhal ani suna le transfer sisu khangodi khangamani but tawdabu P P2P hena peer to peer haba ko P2P haragadi aduga P2M haba ma P2M haisina kaino anima bank transfer ngakani but P2P haisina kaino aina tombada natraga chawbada natraga mamada natraga babada thabas aina tombada natraga mamada babada ai si bank to bank ne ba ai ga manaba bank tabanda thabane P2M haragadi merchant da thaba kudamana haraganda ai payment tawba kanagi koigi exam form fill up tawbada payment tawba kanada tawriba ai NTA daga adu merchant ne ba merchant ko weba du gumado pay id P2M natraga P2M natraga P2P ani makse ko transaction se UPI da free web ani id P2P da su koigi exam form fill up tawba matamda exam gi lupa lising ama thiba natraga SSC ki fair form lupa chama thiba admai chama thiba ka to paisa no mata idi lupa cham dagi hena lobra ne lode ko UPI dagi payment tawraga di lode ba but UPI dagi na tabida nang card seasonal ga taw ko lupa ama makhai ra kano lobani ba fee oina adugi fee do ni ko MDR ai se ko card seasonal ga tawba natraga bank atopagi bank dagi seasonal ga tawba adugumba do the fee lowe ba but peer to peer natraga peer to merchant ko peer to merchant adugumba UPI payment chudi zero ne ba asisi kanana pi government na government na kadoge har kana subsidize story ne kai gino government na subsidize story se free oil se kai gino merchant discount rate se because government na pa me ba kari government na digital payment se chokhat pa me digital payment se chokhat na bagi damak ta ne ba ko UPI se free oil se ko aduga ko adu gyan tarani ko sisima yani ko adegi kogi transaction se makal ani sui amana push haise yam simple oina harakan aikoina ai isana tawsabse kudamaina ai sangom packet ama leire natraga les packet ama leire bako les packet ama leibedo aina isana aigi UPI da changaga UPI dagi aina pin namsaraga payment tawdo adudubu aikoina push payment ko push payment haisina aduneba aduga full payment haisina auto payment ko batawdo ai Spotify gi subscription ama loreba aduda lupa chama gi yang kaise thi doreba
lupa sama yang kai se mathanda kakkiba mathanda kakpado adi mathanda kakkidoni ko auto payment ga tawra taragadi UPI dige GPay dige mathanda dum kakkini ko ai kai gi bank dige masisina pull kaudoni ko masisina mathanda kakkibisina pull kaudoni ai isana pin tawraga natraga payment tawraga tawbado natabida ko duni UPI की daily transaction लई UPI habse daily की नत्रगा अदगी monthly की transaction limit लई है को UPI की से को अदु मुन्ना अदु की daily की transaction limit तो खंगदम नि को खुदमैना कोइगी कदगा हारा कांदा NPCI नत्रगा RBI सिना 1 lakh per day को normally everyday transaction से कोइगी इमानबदा थाबा नत्रगा groceries को मलेबम तमदा 1 lakh तगी हेना थाबा नत्रगा payment तोबा यादे को हाइदी कनोसे हाइदी 1 lakh अदगी 2 lakh for capital market हाइदी credit card तगी नत payment तोबा loan की EMI सिंगबा नत्रगा insurance के पोट हाइदी insurance के पैसा पीबा अदुगुम्बा mutual fund की पैसा पीबा अदुगुम्बा पैसा सिना 2 lakhs using UPI नि को अतोपा नतबिदा UPI सिजनरगा तोबगी नि को सिज daily transaction से 5 lakhs सिना कोइगी government के securities नत्रे हारगना scheme gumba IPO subscription gumba lowba adugumba duna 5 lakhs per day oy ko daily se ko aduga khoigi update khara lei kari hain tax payment gi oina di tax payment ko tax payment gi oina di tax payment tawbagi oina oi taragadi khoigi kanoda adi hana di tax payment se masagi UPI da 1 lakh oiramani ko 1 lakh oiramani tax payment se but UPI season raga koi lishing mga 5 lakhs lishing mga haisen sorry 5 lakhs ki tax payment tawba yare per day ko id koi UPI season raga tax payment tawba yare 5 lakhs up to 5 lakhs kai gino tax payment habisidi government ki thabak ni aduduna yamna id digital tax piba matamda akoi hassle free oina ba abidi ayarapan ba yam yaudana ba adugumba gi tawbani ko tax payment gi oina di 5 lakhs per day ko naning singa dabse ko aduga sidaisna 5 lakhs per day sida su koigi kai koigi educational institution gi educational institute मैम lai dana ko institute ta piba UPI payment se 6 to 5 lakhs per day oi ko adigi hospital gi bill payment se 5 lakhs per day oi di ba hospital da chalaga koina UPI tawraga paisa se pi gi sing to kya ga 5 lakhs se hena piba yade ba ko adu su khangadam ni ko next digital divide abdi kaino koi gi phone bai ba haiba mi amaga phone bai ba haitaba mi amaga pho adi UPI ase kaino smartphone ama changi dana ko lupa smartphone ama pai na ko na ba matam at least yam da lupa lising tare ni ban di pai da yade adu pai ba ngam da ba kanggu duga ngam ba kanggu siga digital divide thole eba digital divide abdi ngasai gi phone pai ba ngam ba sing duga phone pai ba ngam da ba sing duga ani gi khena bado phone pai ba ngam ba sing duna akhoi gi UPI season ni phone pai ba ngam da ba kanggu sing du gi season na ba ko abidi moi phone amadi pai ga da bani but keep it pai na khalase or phone the smartphone na tre na khalase bu ko adu taraga di kari da batai adu taraga di si thole kanan 123 pe natraga UPI delete ko UPI delete natraga 123 pe as thole 123 pe haisina kaino har kanda yam simple oiba keypad ama season raga keypad to the star 1 nade star 99 hash size namaga natra haraga na ko sisina kanone 123 payments tawdringai mamang tawramani star 1 star 99 hash namaga koi any bank details adigi paisa masing amount adigi pin namaga adum mi phone amadigi phone amada adum UPI kanose payments tawramba yaramani adigi 123 payment 123 pay ase lai 123 pay ase ka karina harakanda interactive voice yawe abidi wangangaga miss call natra haraga sound based proximity web tawraga ko sida smartphone darkar ta de keypad amana dum tawba keypad amana koina call ama tawraga miss call pisalaga natra haraga na voice message sam tharaga or even sound web sisinaraga ko sound web ase anya payment taw kholo ka habagi monda sisinaraga adu 1 to 3 payment da pay da yai ko adu main tawraga payment tawba yai ko 1 to 3 payment ase adagi UPI lite ana le UPI lite ase nangi GPay lite ana dum yaw bani ko UPI GPay da su dum yaw bani UPI lite ase masisina UPI lite ase na kaino magi main feature se kaino haragadi koina ma se season ga haragadi koina no pin darkar ta de ba monda without entering
UPI pin je yaudabida payment toba yaebako adudaida you can load up to 2000 si 2000 je 2000 oigidrabani ko si je 5000 oibani ko 5000 ko si je 5000 oikrabani ko 5000 rupees oikre aduduga UPI Lite je aduga magi you can make payment up to 500 size usi kano oigrabani 1000 oigrabani ko UPI Lite sizinaraga akoina payment je amuktang da khudamai na hare ai khabar ama lore lupa 10 piba khabar ama lore na haragana sangol lupa 30 piba ama lore na haragana pochai masam sam megi lupa 10 piba ama lore aduguma payment tawjide pin namnara lebidu nuaite dana ko aduna UPI Lite sizinawo UPI Lite sizina taragadi ko UPI Lite da lupa 5000 hapsala thamba yai lupa 5000 hapsalaga akoina amukta da lupa 1000 gi chang adum piba yai UPI Lite tawraga ko so benefit se kaino yam thui pin namna de ko aduga bank ki server se down chalo sune asisidi adum payment to yai ba aduna UPI Lite ta paisa kra adum thamu ko adi paisa masam sa pina na ba piba ya na ba gidamakta ko adagi UPI Lite X haina sumale UPI Lite X haisina kaino hara kanda even adi internet yaudra su yai ba khangba sidi internet UPI Lite sidi internet yaugdabani ba ko aduga UPI Lite X haisidi internet yaudra su yai ba madi near field communication hai taragadi koina wifi natraga bluetooth sijanabduni ko adugumba near field communication sijanaraga aikoina UPI Lite sijanaba yai but tawdabu ma internet su chang dabra haragadi changi ko UPI Lite X sijanarura kanda ai payment kari kana loi tawgre but tawdabu ma se numit marini gi manungda nangi phone do UPI Lite X sijanariba phone do internet samdaba yade ko natragadi data sync tawdragadi akhoi ngasagi mathang paisa ka pa sijanaba yaroidoni ko so UPI Lite X sijanare haraga akoina pin yaudabida paisa ka pa yai paisa sisu chamani UPI Lite jiga chamani ba tawdabu internet yaudabida sijanadibe ko aduga atopa adi ano ba payment system mem ma lae habidi koigi delegate payment haina ko delegate payment haise ta kemna te koina delegate payment se khudamaina koigi delegate payment se ani shui ko ai harake full habama ko aduga full habama partial habama ko partial habama full delegation haragadi akoina delegation habidi ate kemnate aina aigi icha nupi sida ai kano season haninge or isa nupada aina haidi sahi shudaba bank account lai sadaba isa natraga koigi kai hani adudaida akoigi UPI je season haninge ba matawada ba aina pigidreba paisa je yamdana pidoini ko mangonda season habasida full season hanbasu lai full habidi kaino any transaction yahanba khangbra khudamai hare aigi isa kano ma lere inau pa ma lere aigi di bank account lai sare aigi bank account da lising 35 le ko aigi bank account da lising 35 le aigi inau pa da ai inau pa se bank id UPI season na UPI gi app ama hape ba like khoi pay na laibido khangbra pay ko pay adugi mai hire mane ko pay hai do akogi hujikti fam app aina on thokre ko fam app aina on thokre hana pay hara madu hujikti fam app aina on thokre pay sida kadoga hara kanda paisa khara adum piraka doine ba paisa hapa ka doine ba paisa hapa se kadoga hara kanda akogi sisi full delegation ni ko full delegation gi style ne paisa hapa ka doine paisa hapa ko sida hapa iba paisa sa ai season ba ya doine ba ai fam app natraga fam pay se paine kala se ba ai ngonda lupa 5,000 hapa ka doine ba ai di atopa aigi ipana natraga ai di bank account season ba yadre atopa ipa di bank account season ba yare kala se ba ai fam app se season raga ipana fam app tu da aigi lupa 5,000 ko mai ki su limit lai ko fam app ki su limit lai koigi sizinaba matamda lising sidagi hena sizinaba yade adu kana tawba yade kaina magi fam app ki su limit lai ko koigi teenager singna sizinnagadabni sahi sudaba mi singna sizinnagadabni ko magi su limit lai sai kayam laibano do ai khangdre ko adu main tawdana haidi paisa kra hapa kana paisa du sizinabado haidi mi loan gumani da paisa se sizinaba pam app se sizinaba mong sizinaba yadoini ko but awadabu pam app se kaino aina hapa haidi aina bank account pai dragasu aina sizinaba yadoini ba ipaduna natraga imaduna aigi account da paisa do hapak taragadi account nate ko semegidi but pam app se paisa hapak taragadi like a wallet company but wallet ay ngasagi digital wallet to the bank ta mo transfer to bayade dana
CD bank ta atopada natraga direct UPI gi type ta loina ma transfer tawba yadoini ba ko UPI ne asem bagi UPI but tawdabu fame bai se kaino atopa smartphone amada sisinan bai ta paisa nu saka pa kotpa de kare kara lo yaba ado full higher gadi fame app sigumani ko haibadi aina paisa do ka prakanda ai gi naw ba dana anytime sisinaba mo sisinaba yabas ko partial hari taragadi partial sina ba hari taragadi delegate payment sida partial delegate payment se kamai to gyara kanda aina paisa thagi ba paisa se aina kap kena khalase ai se fame app ai ba fame app se paraga aina paisa se scan tore ba aduga kapam dai sida notification ama lakte ba ai gi baba da na chagam mama da ai notification se hai de keno ai nangi na sano pa sina sigi kano lupa lising ama payment tong ba request story ka ha ga ko baba da oina ai di baba na chagam mama da notification oina lakte ba adumai tawraga notification oina laksina partial delegate payment ko ba partial delegate payment sida di ko baba da na chagam mama da na ai di kano pin enter to ba ma changi ba payment to ge hai tare ai na sona kan scan to doi ne ba scan tawraga payment tawge tawdoi ba payment tawge tawba se kan tawba full dadi ka tawba aina isana pin namjaraga dum payment tawba yagrani ba ko but aina partial delegate payment oi taragadi aina masana dum automatically pin nambiyo na sona kan pin gumba adegi na charaga so adegi two factor authentication gumba ama changi ba ko baba degi na chaga mama degi ko adu dani pre section credit line hasine kai noi kana UPI daga akoina loan loba yabado Airtel bank daga loan loba yabado adu duni ko pre section credit line hase akoi gi haidi loan loba ya loan lo duni ko kana dagi kogi um kano UPI dagi adu gumdani conversational payment husiki dum yare kan akoi gi hey Google hairaga CCC payment to kaina ka haibado adu gumduni ko sisu ai conversational payment husiki yare ko sigi technology dum sina ba yare ko adagi husik akoigi cardless payment husik kana tawri ko cardless payment haise ate kem nate koigi UPI sizinaraga payment tawba kudamaina ai ATM da chaleba ko to ICCW interoperable cardless ne ATM da chaleba ATM da chalaga ai ATM card poraktreba ko ATM card poraktre akoina UPI sizinaraga paisa sing lokthokpa yai ATM da chalo ATM da akoina cash withdrawal with UPI na malerangani adudaida aina adu namba matamda QR code ama tholakani bako haiba QR code to akoina aigi UPI gi app tuduna scan tawrakanda ada scan tawraga aina withdraw tawba yai kayam withdraw tawdrino haidudi aina adudaida UPI duna namaga dum yare ko adumaina ATM da kadawba case singthokpase ko UPI sizinaraga tawba yai ATM khodimak loi yabadi natri ko ATM khara khatani yari se ko adugumba duna ICCW ko interoperable cardless cash withdrawal haise adagi cash deposit machine haise ATM da koina paisa deposit tawbuduni ko ATM khara lei like MU gi ATM da sudum yabani kano da su kari Gandhi Avenue gi ATM da sudum yabani paisa hapa yabado paisa hapa yaba ATM khangi ko paisa hapa yaba ATM se koina UPI sizinaraga adusu paisa hapa yai UPI se so husike ta maina chamani ko cash option ba QR code se tawraga vending machine lei ATM khara lei ko koigi paisa asoiba kaibam koina lupa chamagi coins natraga paisa singthok ya coins ki ni ko sijini coins singthok na bagini yare ko adigi BIM app ana lei BIM app ai se koina akoi da SBI gi da su yono lei ko SBI gi da su yono lei Axis Bank ki lei adigi Punjab and Sindh ki lei magi app mayam ama lei ko Central Bank ki lei ma'am being makal mayam am lei ba being makal mayam singse masi singse magi app se yaman gare ba adi aini account mari manga da lei ren kala se ba ado app khodi mak loi hapal lei ba yam ngam pote ba adai taragadi NPCI na kari develop tawre BIM app ana ma develop tawre BIM apps da dia koina aigi account khudima BIM app ta loi hape SBI account oigera Axis Bank oigera Central Bank oigera ko adugumado aduduna BIM app ko ko adagi mo ko BIM app ko adudagi mo akoina khangba yaba amakak lei ko two factor authentication na malai two factor authentication two factor authentication or kari habe ay atopa mana AFA ko AFA habiti kaino additional factor of authentication hojikti bank account amadagi paisa singthokpa lokthokpa natraga any kaino tawge haragadi koina OTP kitang changdreba OTP kitang changbasu lei ko OTP kitang changnadreba hojikti kari changnare OTP kitang changbase yadreba transaction akoy digital transaction tawre haragadi OTP kitang changbase yadreba OTP kitang na tawnadreba ko ko single pin natraga SMS OTP dagi kitang tawnadreba kogi OTP plus dynamic
dynamic aina ma leyo ko dynamic ai sa te kem nate ko gi app tan notification ga thok do notification ga thok do ko na Google sign in tawba matamda ko gi nang na tabra haina press tawro o number ama namu 92 97 62 haba number ama namu adagi aduga tawba do adu do app generated notification hai tare ko aduga ba notification ama tholakani ba nammo haina natra haragana khubi scan taw ko natra haragana code ama topa code ama nangi phone gi code oigera ama namu ko adugumado ama solution harakane ai masidi with nangi sisinariba technology digi matung ile ko kubi bu scan taw bu hairasu adagi face identification bu taw hairagasu ama bu taw hairagasu but OTP kitang na di sangaroi ba dynamic oi ba ko gina UPI sina matamda UPI se ahamba login sign in taw matamda Aadhaar changi natra Aadhaar adagi kano ko gi biometric kubi changi ko scan taw bam changi adagi UPI gi magi pin nama su sangdra UPI pin nama pin code nama adagi kanogi bank ki pin dum su sangmani adamaina UPI ama phangma to aduna OTP kadang na yadre ba husik OTP kadang na tawse tawtre two factor authentication na traharagana additional factor of authentication have say every ID UPI ama tawba matamda or bank aduna traga case payment kumba adagi kari kumba tawba matamda changi ba ko adagi UPI sida so pani UPI one wall line ama leba ko UPI one wall UPI one wall hai sa te kenate ko gi UPI se ka to hara kanda touristing sina yana ba touristing sina ba kamain sina doin hara kanda UPI se touristing sina ba yana ba UPI one wall line ama leba touristing sina ka to hara kanda moina airport ta lakpa matamda airport he yobaga airport ta moina ko gi sim leipon sim ta to ngam ponte ba ko gi UPI se sina na hara ka de ko sim card ma changi dana ko adu payment kai ka to hara ka de sim yawo phone ama changi ba adu ko ma sim do sina dana ba di UPI one wall se to ne ko UPI one wall se kai kamain sina do hara ka di airport ta ko airport ta moi gi ko gi PPP smaina ama PPI UPI partner na malay PPI UPI partner hai si kaino har kanda magi passport to kuna kano season ba akogi passport to adu dugi ni ko si PPI UPI hai se ate kenate prepaid hai bani ko PP hai bani prepaid ko prepaid UPI hai bani ko sida ka doga har kanda prepaid UPI hai se turisina sisi toroga airport ta kogi magi passport ma pa kanidana atopa lamdai la amina passport ama passport na kano toroga PP UPI se install tawba yadoini hapa yadoini ko sida PP UPI se wallet ko mani ko wallet sida ka doga kanda akoni UPI gi app ko mani UPI gi scanner ga yaw app ko mani ko masida koina lupa lising kun nang season ga dawa amount to hadi UPI toroga season ga dawa amount lupa lising kun ga kun tra ga hana hap ka doiba sidane ko hana hap doiba nangi bank ta thambado oiroi ko sidadi PPI UPI hai sidadi wallet ko mani ba sida app sida aina lupa lising kun hapsala thamgrani ba aduga UPI jadam season yarani ba ko aduga kadoga har kana same as UPI magi karigomba turisina mayum halage natraga kano halage haba matamda UPI sigi PPI UPI post prepaid UPI sidagi amuk magi masagi bank ta muk changsagrasu yaiba just akogi sim yaudabida UPI sizinaba warini da ko sim yaudabida sim haibdo adum tanthopai se yam waidana ko akogi kano do oitaragadi duduni ko aidi tourist oitaragadi aduduni ko prepaid UPI haise ko prepaid UPI sisima leire adagi akogi hujik se UPI se karam mahadesh sa sizinarige UPI haise akogi UPI se atopa 10 countries haitare ko si paikha da hangrabni ko 10 countries sa sizinari karam bano Bhutan ko Bhutan masina first country ni ko koigi UPI season ba ko Bhutan adi ano se Bhutan Nepal ko Singapore ko adagi UAE France si hangrabni ko 2024 dara kano France Mauritius Sri Lanka Qatar Greece Cambodia ko Cambodia aduga hujiksu wari atopa 23 countries amaga
23 country amaga wari sanari ko 23 countries se wari sanari se kai marang kai gino haragadi koi gi technology se sizinna ba aidi India ki hujik si Aadhaar ga UPI ga adegi DC locker ga kaina map sizinari ba map sikse sise technology se atopa mofam da sina ba yana ba gina like Japan da sina ba na ba hujik kana tawri ko adegi Central Asia like Kazakhstan Uzbekistan Kyrgyzstan adugumba da sina ba yana ba gina makta kana tawri ko UPI se so sidai sai lo salage hayeng amo rupee rupee kaya rupee sina kaino rupee sina kaino adegi NSCI se kaino adugumba do khara mu ne na se ko adegi mo technology ma'am am sa like ATM kay ko adu ma'am tu matang na ne se ngasi sida lo salage